kad dođem u Kočevsko, trail centar, volim otići ovdje na ovaj skill line i zapravo napraviti što? Zagrijavanje. Sve je puno jebenih muša. Zmajevog gnijezda se skinu dolje na Veroniku. Nekakvu klasičnu kombinaciju. Ajmo vidjeti kako je. Još malo mokro. Dobro, nije tako loše, ali ima na par momenta osjetim kako mi gume beže. Da, nije to još to. Opa. Sad ovdje dalje se nastavlja Zmajevo gnijezdo, a mi ćemo nastaviti ravno ovdje, nije daleko, ovdje se prolazi Jezna Čebula, crveni trek, to je trail. I odmah kad se skinemo s ovog puta tu, se ide ovdje desno. Iza Vela. I evo nas na startu Friedrichstein. Pa idemo. Da, ima i tu vlage još. Ja. Da, ima vlage i na momente ove sranja klizava. Alo, previše kočimo onda. Izvrsno. Jako dobro napravljena staza za najmanje sve ostale koje si žele vježbati tehniku spuštanja, zavoja. To je tip top. Kako zabavni flow stazića, ovako što treba, ja čekam da dobijem Sljeme svoju flow stazu, jer će puno ljudi naučiti se voziti na njoj i klinaca. Tu je 180 dolje, ok, pa tu gore jedan mali sketchy detalj, korijenje nije baš za djecu, ali nije tako strašno. I idemo ponovno unutra. Dobar. Opet. Baca lijevo desno. Lazno je blatno. Za ovo je dobro uvijek ući višlje ako ne znate kako. Zašto lakše birat liniju onda za izlaz? Oh.
Koji fan Trilić. Mali transfer, ništa predugo, preveliko, do tu ovoga dijela šumskog puta ti ga sjećamo i nastaje se dalje. Zabavno. I uskoro smo van staze. Ništa preteško tu nije bilo. Vidite, idemo tu na kratki transfer. Malo prije smo prošli iza Zmajevog gnijezda. Sad idemo dalje na Veroniku Tuljavu. Flow for days. Malo klizavo, proklizio kotač bio. Dolji dio Veronike. Tu se Veronika sjeća Sklomiš. Ide se desno ovdje. Ajde po Veronici. Ravno je Sklomiš linija. I zaboravim se koliko zabavno i brzo. Ali opet zadnji kotač.
sad tu je koliko znam zajeb, jer ovaj zavoj je pun vode, ne znam iz kojeg razloga, i onda se ide tu, jer se kroz vodu ne može proći baš preduboko. Drenaža valjda nije riješena dobro. Novi dio. I evo nas gore.